بله تماشاوان هیجا ایوار باش جا اکران روشن تیوی حمو سلاو و گلو سوسنام جوار بریدکن ایوار را بخیر به بهیویا وی اکینه کندنا بخیر و خوشیه دبن هرتم شاد و بختوار بن اکران روشن تیوی دینک دنگو و دنگا روش آوای کردستانی جا دیرکا حمکو تا بچیای کرداغی عفرینه ام سپاسی دکن جبو کسین آنها بشدار دبن هدیده کسین درباز دبن ایروجی لگل دمی وارین مین هیجا که ما مستن هردجی هر یکی دواره ده پسپوره لی دسپیک ام هنکی نوچین کل ولات ما هاتن قوماندن یعنی جی نوچین در دور ولات ما یعنی جی هن نوچین کل سرانسری دنیای رودانه امجور راگهینن ده دسپیک ده لگوری چافکانین راگهاندن لکردستان دبیجن کوپرانیا پارتیین کردستانین سیاسی لسرانسری کردستان او دانو استاندرین دنابرا پیاده و انا کسی دا رواد بینن و دلگرمی و کیف خوشیاف آنین زمان هاتا راگهاندن دیسا که همی پارتیین ناوی خو یعنی هاتن اشکره کرن جوان پدکه جه باشوری کردستانه و پدکه و پی اسکی هاک پار پاک و هدف جه باکوری کردستانه هر وهاجی پدکه جه روج هلاتی کردستانه دلگرمی خو و دلسوزیا خو کیف خوشیا خو راگهاندنه لروجاوی کردستان دسته چاندنیه یاکو بسر ریو بریا خسر با تیاناس کرن راگهاند که حیا آنها جه 120,000 دونمین عرض و زبیان هاتن شوتاندن امریکا دریا انو نرتیا خواه مجلس و کنسیه اولهیه دبیجه که دوی قانون قیصر لسر سوریه آوائیگی گران وره چسپاندن و هر وها سوریه جی وره سزا و جزا کرد بله امی در بعضی ملف کی دی ببین دوسیه ده بچوک امی جوار هن چند خالا بخوینن ملف دوسیه عفرینه هر وها دوسیه هری گرانه که هر هفته ام ددن برخواه که چنا کوکی دربارا جواکی در دبن هر وها بمپیکرنا مافی مروفاشی لکرداغی لسرانسری کرداغی همه گونه کرداغی جهواری وی چه دبه چه دقاومه ام جوار رادی گینن لگوری دوسیه لگوری دوکومنتین که دگینن بر دسته ما جره خستنا مافی مروفا آکو العفرین جهواری خود دبه و اعتمادی سر گلکی شاهدان دکه گلکی پلو روپلین لسر عرض دکه دبیجن که امنی که بعربی بخوینن جبرگوهن کسین عرب درباز دبن که دبیجن که چه قومی الهرم كرداغي دبيجن على ضوء التقارير التي تخرج من عفرين حول أوضاع الكرد وخاصة من قبل منظمة حقوق الإنسان في عفرين نستطيع أن نبين لكم ما يلي. منذ بداية الاحتلال التركي لمنطقة عفرين عمدت الاستخبارات التركية إلى استخدام المستوطنين نتيجة الاتفاقيات والصفقات صفقات دولية وأقليمية إلى استخدام المستوطنين لإلقاء أهداف ومواقف تتميز بالعنصرية والشوفينية ضد أبناء الشعب الكردي. ولتعزيز وجودها قامت الدولة التركية بإدخال المنظمات الدينية التكفيرية تحت مسميات المنظمات الإغاثية والخيرية والإنسانية إلى عفرين وبإشراف مباشر من الاستخبارات التركية مستفيدين ومستغلين اسم منظمة أفاد الدولية وتسخيرها لصالح الأجندات والمشاريع الاستيطانية التوسعية. فمثلا من ضمن هذه المنظمات منظمة الشفق الخيرية تعمل في المناطق الحدودية بشكل خاص الخاضعة لسيطرة فصيل فيلق الشام وأماكن تواجد عناصرها. ومنظمة يدا بيد قامت هذه المنظمة في الآونة الأخيرة على تسهيل نزوح سكان محافظة إدلب وتسهيلهم تسهيل أي المواصلات وتسهيل الوسائط وسائط النقل وإرسالهم إلى منطقة عفرين وتأمين المأوى والمسكن لهؤلاء المستوطنين واستخدام القوة من قبل الميليشيات المسلحة وبطشها وتقديم السلل الغذائية للمستوطنين الجدد القادمين من إدلب إلى عفرين. ثالثا منظمة العطاء الخيرية تقوم هذه المنظمة بتوزيع سلالها الإغاثية فقط في المخيمات التي أنشئت بتمويل قطري صرف. ومسؤولي هذه المنظمة يعلنون جهارا نهارا وبكل وضوح وشفافية بأن المساعدات تقدم فقط للعرب دون الكرد. رابعا منظمة الأمين الخيرية. خامسا منظمة السماء الإغاثية ومنظمة جل. هذه المنظمة تتخذ من بريطانيا
مقرا رئيسيا لها، وهي ممولة من الحزب الإسلامي الجمهوري المتطرف، والتي بدأت أعمالها في أوائل عام 2019. ولكن هناك جمعية أخرى هي في ذات الخطورة، جمعية خطيرة جدا تدعى وتسمى جمعية أرطغرل. تعرف هذه الجماعة بأنها إغاثية، ولكنها لا تقوم بتقديم أي خدمات إغاثية لسكان في عفرين، وتعتبر هذه المنظمة من أخطر المنظمات التي تعمل في كردغ بعفرين، ولديها فروع أمنية تقريبا تحت غطاء منظمات إغاثية في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها. وتقوم هذه الجمعية بتأمين وتشغيل رياض الأطفال وتقديم الهدايا التشجيعية وتحفيظ القرآن للطلاب والطالبات في المدارس، وإعطاء دروس تعليمية عن التاريخ العثماني ونشر الأفكار الدينية التكفيرية المتطرفة والمتشددة بغطاء ثقافي تركي بحت. بله تما شفرين هيجا نهاجي وكما قلت أمي دربازي دو بانيلين خوندني ببن د پروگرام روشن تي في ده هر واجار قدن بخير هاتنا حمم ميوان ودوستو هفالان دك ايوار واجار قد بمين بخير وخشيه هر وها ديسا بيجم ون ببين دنا بخير وخشيه ده باش ولما تماشا دكن دنگي مدگي و دنگي روجاوي كردستاني وقت مگوج ديريكا حمكو تابع عفريني امجور رادكينن هتشي قوتني وهن تشي صورتي وهن تشي مايلين وهن وند كارج مره بشينن اكرانا روشن تي في خدمتا كاروباري وداي. بله دو پانيلين مهنه پانيلين سركنه پانل یک کوگریدای تکیلداریا کردان فاکتور نونتوی کو ایرو کرد لروجاوی کردستانی بر به هفاتن و یک ریزی و یک دیام مالا کردا دکن اف یک دی و یک ریزی مالا کردا بحوجداری هنکی سیاست نفخویه هر وها بحوجداری فاکتور نونتوی جی دبی وریده امی هول بدن کو لگل بريز دكتور محمد صالح جمعه ايكو متخصص يعني وكان بيجن يعني تايبت من ديدار جود خوندنين ودانو استاندنين تيكل داريا اسرائيل وكردادايا دم نافدو ملاتاندا هر وها دبي بشير اجلكي خو استانديه وما مستعد ميجي بريز ليكولينار ونفيسكار زكريا حصري برهمداري كتابه كو لسرح فريدي هاتي نفيسان دم داوي ابي بكر مجويجي باش انفورماسيون اغاهيين داويه بقرن لامي دسبيكه خيراتنا حد ميباني خو بكن ودرخين نسر اكراني بريز ما مستعد دكتور محمد صالح جمعه وهروها بريز ما مستعد زكريا حصري بخيراتنا ودكم ما مستنو دكتور دنگي هربجي دكتور وقت مروفكي متخصص وقت مروفكي چالاقدا وقت مروفكي برهمدار بدهان مجاري انت هر وها لسر تيكلداري ودانو استاندنين ملت روجلات نابين تلسر ديروكي نبيساندي تلسر فلسفتي نبيساندي يعني كارو باركيتي قالك زورو جران دربارة دانو استاندنين فان ملتان داكري بهتر جي اهتمام تروناهي دا نابرا يعني تفوكس دا سر چاند و تيكلداريا هر دو ملتان ملتي اسرائيلي وملتي سوري ايرو وك كسكي كو بسپور دبي واریدا تشاوا روشا كردا وروشا اسرائيلي تدكارب كردي دسبيكي بين الزمان امي سپاس دار بنجي طرف فرمو قالك سپاس ودكم هروها جي قدارن وقالك سپاس كم لبي قداري هاني تزانه ملتي كرد وملتي اسرائيل اگر تماشا بك ميجوان دور يعني زيق مينا هبن هردو جي دمك فردريج دي ميجوده معنا ببشتار جماعه في خوبه وهيجي بيتر اسرائيل جبونا نمونه 2000 حفتي بريزا بيش زايني دركديه كرجي صالح هزار وبنسدو چارده حتى ايرو باروكيلي دنابرا دولة عثمانية ودنابرا دولة صفوية وأب تشتي هاتي سر إسرائيل تسر كرداج وتشتي إسرائيل أنا عرب ترك فارس بتشافين كل المدنرن بندال المدنرن ما في مي مروفانتي ملي هرنية أو دخازن جمع حرب أجي قربتهم يعني أود بيجي إسرائيل هيك إسرائيل دوام ام دیگه نبودو دواره آبوری دنه یعنی دواره فرهنگی دنه نخیر دواره هبون و نبونه ده ام هر دو ملت بمینن نمینن عرب دیویژن سال 1964 دیجی بانو منه گوه اسرائیل یکم دوام ببین ایرانی دیویژن سال 2016 ده
وانا اسرائيل كم دوام هنا حرب نافذنا ودولتها عثماني سلطنة عثمانية اردوغان سلطان اردوغان وحفداد اميوان امجين هفدو هردو ملت مجوا ما يكفي مجوا ما واسرائيل هردو يكفي وامجي لهفدود برسن نجي بيجو ابدا خوازك دل بجان لكن ناخير اب دوسانيا ما واسرائيل دي سرد تي ابا كرنج ام بمنيان منين برامر يبان جمنين جناور وهار قد خوازن ما قربكن بله ما مست يعني اف دوستانتي انا تو اعلان دكيت بيجيكو ام وك هفدون الدمله دي بحوجداري هفدون ديرو كده ود دما وسردما نو جندا جي ام وك دمله برامبري هب يعني ام بحوجداري هبون نبون هفدون اف دوستانتي قالو تشيد ب يعني هي هنكي سر ايش جي كردارا تشينا جيش بركو ام جي بحركه امتين بحرا اسلامي دردوره ما دولتين نجات پرستن دولتين هوفانن ابايا هنكي يعني ببربه زحمتين ديروكي ومزن بدشه خود زيتو بيجي اشاره بكن ازبني ابايا تزاني مليون بوينت حافظ انا اما راسيه تدي دي دورياني دي اسرائيل بلام تشتا كيراوان هي ام وقت ملتك ايروبي وسيام باسرائيل هي اسرائيل ما تبزاني اسرائيل يك ايرو يك جميع قوتين قرن وقران درجات كبيره نقولوا سيقوتنا قوه امريكيه قوه روسيه قوه اسرائيليه وامجي 6 مليون دي 6 مليونيا مد ام نكارن برامبري فان ترك وعرب وفارس بي على كاري اسرائيل وام ديواركي شو اسرائيل بيني اف لاباتنا ما اسرائيل نتي فيجن هذا سبيكريه شو خاطر الشعب تجبو قدري بس دحظه بين سدو دوازده بريزاينا عيسى قابا جماعه شرقتو مهمود جهوفا قران جارة كدن قاني والقدسي يعني في ونديام الكرد اللي قال اسرائيل في ونديا بركب نار بين سدو دوازده بريزاينا دي انا كرد براسي برنزان اللي اسرائيل برنزان بكل 6 مليون 6 مليون كولا وبندي جنابه ولات خدوا دخازن بالدوله مدبونه ولات وينا قربكن وينا كولا بكن هيك ما فيك منيه هيك ولاتك كردستان بربكي واسرائيل ديوارك جو اسرائيل اف دولتين هان دوله عراقيه يعني عرب ترك وفارس دخازن في دوله اسرائيل ومجيلين جبر بيت هان أبا أنا تبني نتي بيجي دل دنك أبايا جبونا ما وان مالنا مالي بلي براسي بوتبليم إسرائيل دي براسي جيشتنا اللي قالوا كرد حتى أنا تيجيشتنا ريبري وان أري لبرانيا برج كردا يجتري بيشنا أصحيران بله سپاس دکم دکتر از بشم میوانی خوی دی از هاوی بدم برسامج بو کک زکریا به کک زکریا کو ایرو وقت تجي دبینه کو روشا مایا روجاوی کردستان هنکی دل خوشی و دلنمی دل سوزی للشرع کردی بدر کتیه یعنی پارتین کردی برهفدوتین هنکی هلوست و گوتارا که کردی داد که سر ماسه بچر رنگی به لناول داوی لی دبه هلوست کردی گوتارا کردی داد که سر ماسه قالوا او توافقات هن افضل استاندرين شيء دبن ماسر يعني سر ماسر توافقات دولي خياية يعني أكثر فاكتور نتويجي تدا هنا تاشرة داي مرود كاري استفادة وربقري جوان أكثر مزن وك فرنسا وك أمريكا السرختية يعني وقت أنا أشتيا هنيكي دنابرا باردو ركزنس كرديدا دبير روشية دا قالوا مرود شد كاري للداوية وكيفانا كي بدرينه ودر خسر ماسي ونابلي بكي كو أبايا هيفان وبوتارا كردية قال وقت ما قلتي أكثر فاكتورين نبدأ توي فرمو شاف باش سباش بوتا وريز سلافش بوتا وما مستا محمد كمان دريج بإن شاء الله هروها سركفتنيش بو روشان تي في تبازم و سلاف وريز بو بينرن هجام راستي مثلا كيشايا كردي يعني دوزا كردي كيشايا نايرو دهديا دريجايا ديرو كده بحزار صالة بلكي ما مستا محمد يعني زمان لي دوريا دريجايا ديرو كيجي ام تمجي ديجي برجواندية هم اخو وهم جاز كانوا بيجم برجواندية ناف دولتي يعني هيزن ناف دولتي اي مازن چه سردما
نوازده بیان پشتیا 17 و 18 و 19 و حتی يعني وید ایسال جی او وید میجی ام تمجی دیجی برجوندی وان درکت نجبر وساجی بلکی نقشا کردا برجوندی کردا برچاو نهات نگرتن دی روجا ایرو درفتك تشيبيا وك ام تب زانن او درفتها هان تبيقو حتى نها تيا تسباندن وهين هيفي براستي هيفي ما قشاجي هنا السرم قردن لهين هو هيفيين هان قلسن جبرقو نمونين ديروكي دما نيزيكجي ديروكا نيزيكجي ندورجي براستي قلكي ما بهيفي او هيفي هاني خورت ام نكان سر آواكن حياقو نقي داوي ونبا هيفان وام نخنجي فكتري ناف دولتي روجا ايرو اسكارم بيجم وك ديارة بو فكتري اوروبي فرنسا سركي ودكا وهروها امريكي فكتري كي سركية جبو لهفهاتن يعني گفتگوی گو روجا ايرو امكان بيجن دمالا كرديدا نوبرا هردو هيزن مزن اينا مالا كرديدا تشي دبن تب امزانن هف فكتري هان وكاگو ديارة جي وكاگو جنيزيك بجي ام دشوبينن گو نفكترك يانجي نهيزكا سرانسر راستا خو گو زختي الهردو آليات كي يانجي دبريار هند بيا وصبيان وصبب اجبرگو چه اجبرگو پروجيا امريكي براستي بگشتي آپاشروجش بو سوريا گشتي جي هنجي نزلاله یانجی حتی نها از کارم بیجم پروژه گشتی راگهاندی تونیا روژه که دبی از ببینم روژه که دبی از بکشم روژه که دبی از نظام چاو بکم هر وها یعنی اوروپیشی هو هیزا هانی سر خاکی براستی جا هو هیز ذكري امريكا كما وزادك براستي يعني قالك نفيسكار قالك نرين درد كيفن دما انسان رغاندر دشوبين براستي اوجي نرازيبون خو ديار دكند به الوسطى امريكي دا يعني كو قابا انسان بنر دل خوشيا هي الجاده وناف بارتي كردي دا وياك ريزي وياك كافاتن هي لدما كو انسان برازيل الكورانيا مساله بنر دبيني امريكانا هنيكي خو دور دخينا جبنا يعني دبلوماسيات زمان راگهاندن چاوته زمان چاوته ترجمه کردن يعني تشتك دبر ده هي وشارتي قالوا شما امريكان في كراسي خودك از دویم تشتن هنا وشارتني یک دویم نهاتش هر كردگي بپرسي بو بيجي هيفيه يعني حزدكي انه يكبونا يعني يكريزيا تفقرا كردي هروها ابا برسك يعني دوی جواب به دوی پرسیوا و ارینی به وکه گویک بپرسه تزار خو حزدکی آنها لی اوزارو چتکن چناکن چرا شوانه دوی ام ویده موجود ببن پچکی دوی پچ تشتن هنا دوی ام بین زمان راستین هنا دوی ام بین زمان یکم جه اب قناقا گفتگوی نه اب قناق تنیه خوشی سی قناقن نه قناقا تنیه یا یکم الهفاتن یان گفتگوی نبرا انا کسی او پیاده هر دو وقت هر دو هیز وقت امزانجی است یکی ایگو سیاسی اگر جد بجن هفاتنا که کسی 4 نقطه خالن یان 5 خالن هفدو کرنه وقت گو بیگو ورا راگاندن بفرمی او خالا چنه گو هاتنا دیار کرن چنه بالضبط ایدویم نها ام بین آدو دی است دیا گو دسپیک سر گفتگو سر ریوبریه شوای او شواز ریوبرنا وهره ماهان ام تفزانن انه ایرو تیز نادن هاتن میدانی اوجی كيك ذكر ابي بين سروان نقطه يعني اهميه بيدفيا وان فاكتورين نابنتوي قالوا ما بيدفي يانا افتشتكي وسا اجمر لازم يانا اجبر كونيكي تجربه كردا لقال امريكانا لقال يعني جيهانا روج افا هي تدي د سالين بهوري دا ديروكا نوجندكو دما باشوري كردستان شرينا خوي دبود نابرا يعني كي وبدا كده امريكانا مداخله كرومد للأولبرايت هر دو طرف هر دو عالی آنین يعني دبلوماسيات كم مزن وچالاك دوي دمه هات ليسكاندن هات پیش خستن بلکه يعني بوتن اول كو اف فاكتور اف عامل اهميتها وقالوش بيدكشه يعني جرك مرو خرادستي قدر ديرو كي بك نو حوجداري اما براستي هر هيزكي هي اواجي ديروك ديار دك انه ام تناخو حتى في استي حتى في روجيغو ام نكاريبو ام خو بالتني بيجو ام حوجداري كسك يعني هيزكي دم بن ام كاربن مالا خو دروس بكن اوا راستيك ديروكي براستيجي ام حوجدارن
گو به هیزا امریکیان فکتری امریکیان هر هیزا کی دیبه انو پشگیری ما بکه حتی راده که جار جارنجی ام پیوست انو حوجداری ما به زخت که جه نتنه انو نافچیبونا وان یانجی پشگیری وانا جبو یکی مالا کردیان رضا تفکر سیاسی او کردی جی براستی جی اواجی دمینه لی نسرکه اوا براستی جی نسرکه لی بس نبتنه دوی هگر هیوی و امید و وینا کردا بخوب خویشتنه با از دبیم اف بشگیری جی ناچه سری تجاری هگر کرد بخوب خوشی نغازن و ایش نکن کار نکن سر انو یک بونا مالا خو دروس بکن گور برجواندی خوازی من دیسا جوینا سری بری بلکی سر میزه گو بیجن امبونه یک یانجی الهب هاتنا گو با دفکیل پشتی گو دمکی و دیسا وکا گو دهوکی وکا گو اره حوله را یک و دوجی و دیسا جو بگر ما متذكري ازي برسي بدم الدكتور محمد صالح جمعه بريز محمد صالح جمعه ايرو حم اكثرين لاعبين لسر نخشيا سوري بدرولو دورك وتاثيرك باندورك مزن لسر سياستي ولسر نخشيا سوريا دليزن لقولي كنت وقت انسانك شارازاد في واريدا كو حم اكثرين هنا ام دبینن کو رولا وان هي رولا سیاسی هي رولا عسكري هي رولا واني نافخوي هي مبادرات وان هن حتى شتين وان درد كمان سر ماسي تاني رولا اسرائيلي دواري عسكري تاني ده دمينه يعني ام بيج المبادرات الامريكيه دست بشخليه امريكان هن دناف ملتي سوري ده دناف معارضه ده دناف جغرافيا باكوري سوريا ده هرمين كردي ده الرجلاتي فراتي غربي فراتي تشتيوسا مبادرات هن فرنسيه روا هن ترك درباز دبي ايراني درباز دبي ليش ما قالوا باندورا اسرائيل بجراني هي تاني دواري عسكري دماي روجك ام دبيسن لدرعايه داي روجادي ام دبيسن للشعبيه داي بطيران بصاروخان بموشكان لي ددي لاطقي ددي لحسكي ددي لحمد دبرين سوري ددي يعني وك اكتركي كو الازماني تاثيرها خو زور لسر سوريا هي اكتركي زور اكتيف افايا قالوا كما مبادرات سياسي جيناك يعني كما عسكري وسياسي بهدور النامشيده سريتها في مساله كده فرمود كريم شروع بك جد اجوهات سرانسری میجوید حتی بیروجا مجی جو بکار گرانا بن خسر او بکار دن جامرن دن یا دولتن دن او وی کار ردن قابات دید گهشت تتبع سیاست اسرائیل نهات دید برس اوه قالوا سياسة رجلات نافين أمريكا داتين للرجلات نافين إسرائيل أبيك سياسة روسيا قالوا أبانا دو كارن مظنو قران قالوا أو سياسة إسرائيل داتين يا إسرائيل سياسة داتين قابا أم في برسفهان بدن أم دبينين كو سياسة روسيا وأمريكا بحفر در رجلات نافين دي بقشتي ولسر سوريا إيران أبايا إسرائيل كده دركفتن شجابا أو ناكن أو بغير خدكن أب رودان أنا تدبين بجارك كيف سوريا دي بتارو ماركرنا دست إسرائيل خسرته بس نأو بيراد عسكريا بيراد به بلام سياسيا أمريكان بيدك روسيا بيدك أم خارن بيجن کو اسرائیل دی چارنوسا سوری دی دستی پیشی و داوی ده هی نبسنی دی چارنوسا سوری ده هر واج دی چارنوسا رجلات نافین دی دیرو سی بشجی امریکانه بشجی روسیا و بشجی اسرائیل انا نافچیه دنا برا روسیا و امریکا دی که واندگین هر دوجی بس سبتنها جبارا قازانجا خوشی و هر واجی جبارا قازانجا اسرائیل دیکن بلام تجاری قازانج اسرائیل نه روسیا نه امریکا جبیره کردی باشترین کس که قازانج اسرائیل را دبه روسیایی باشترین کس قازانج اسرائیل را دبه امریکایی جبر به کهان ایرو سیاست رجلات ناوین دی داوی پیشی لگورا قازانج اسرائیل بیت بیچاره کردن به یارمتیا روسیا و بیارمتیا امریکایی و ابانا فرانسا بله دورا کوي لإيرو كي بديليزي همو سياسة الرجلات العربيين چه برانبري إيران به چه برانبري سوريا به چه برانبري تركيا به حتى داوي أبايج أورشليم ترتيب برايم وآما كردا جبوا خاطر شعبته
ما مزدا كو هن اكثرين ديجي يعني هن لاعبين ديجي لسر ميدانا سوريا هنا وقت تركا وقت ايرانيا وقت حزب الله انا حمور رولا وانجي دي جغرافيا سوريا ده هي سياستها بيش روجا سوريا ممكن بدستي وان بيجي قالوا ابنا كوكين دركبت بيجي يعني رولا كاسرائيل سركه هي برسفا يكمين وداويدا كود بيش روجا سوريا وهريما روجلاتا نافين ده ما اكثرين دين قالوا رولا وان ويتشبه تاثير به يعني ويدركبن يعني يعني احتياط بسكنن جفرة تاني تماشا بكن رولا وان ويتشبه بنرينا استراتيجي زاني اگر تماشا انا تركيا كتي خفكه كحضران حتى ليبيا شوي ابا هاتي كردستاني وقرناك بيجي ايران نكار سوري دركبه دي بيجي اگر سوري دركبه ام ايران نامنا حزب الله له بلام انا تزاني ابا بريارة روسياي بريارة امريكاي وبريارة اسرائيلي ايران وحزب الله ابانا جي سوري دركبه اجا تزاني ابانا دركبه واوليخين يعني اب فاكتوري انا تديني داوي ابانا نبس سنه دي لسوريا الواقعين هر وهاجي للبناني يانجي الايراني خيان فاكتوري مازن ايرو دي سياسه روجلات نافين دي انجليزي اسرائيل امريكا وروسيا انا دسي فاندي اف جامرانا اف دولتنا اف بزدرانا ابانا جارنوسا سوري وروجلات نافي بجاره كداتين وسوريا رولك جرينجي تنين رول دليجي دي ايران سوري دركت جي لبنان دركت جي العراق دركت انا السياسه الايراني يعني برسا سوري كاركرنا برسا سوري هيك بي اسرائيل وبي قازان جوبرجمانيا اسرائيل نايت شارع ودشنا من دنجام داوود وافشراتك بنابا ايراني وسوريا بي بارفكرنا برا امريكا دونا برا روسيا تشتك عربات بيجي عارفين وهروا تشتك بيجي بيجن تشتك دستي فان ملتا نملتي ترك نملتي عرب نملتي كرد النية هم يقولوا دستي فان دي جارا نوسا فان ولا طب جارك يبي شكا بقى ام ديج هشتن بيقولوا رجالاتان وقت براتا بلتي تبيس ساكس فيجو ما ملتي رجالات شي روليسن انا نفساوي جارك دين تركيا نرولا ايران وايران نامنه دولة ايران نامنه دولة العراق نامنه دولة سوريا نامنه لما مثلا يعني ديرو كامل دانو استاندرين مد بملتين دردورا مرة تبي ملت اسرائيل يعني براستي چاندك جخوينه وج ناكوكيا وج حرتشتي هي ازي برسكي جما مستا برز كاكي زكريا حاضري زكريا بسم ازي بقرم اليه دكتور كاكي زكريا كو ايرو وك تجي دبيسه يعني اف فاكتورين هنا اف الاستقبالين نافنتوي لسر يعني ميدان الجغرافيا كردستان السوري هنا رولوان تأثيروان تجي خياكر لي انا نبيسكارك دبيجي قالوا نحر لهبهاتنك لداوية انجام داره نحر هبهاتنك دانو استاندنك لداوية انسان دقينه نتيجة ودقينه برسفة ودقينه دانو استاندنان يعني دبيجي مثلا كو او دانو استاندن او پیمان در حق سوريا ده او قرار هاتن برن جنيف والكونسيا او لهي الامم المتحده تجاري نهاتن پجراندن و نهاتن شسبادن نهاتن قبول کرن دبيجين كو او دانو استاندن اوروبيا دواري نوكلير وتشتين تشكين نوكلير ونووي ده بايران را او جنهاتن شسبادن تكس بيران دنگي خناك هر وها يعني قال لك ريخستن وريكفتن ودنابرا ريخستن وسازين كردي وكردستاني ده تشيبون دي صار ريز احترام جوار نهاتي كرن قالوا افدانو استاندن ايرو كردا يعني بنرينا تا بدبن شرط ومرج ودخطه فاكتورين نافنتوي او لاعبين ولا الاستقبال نافنتوي لسر جغرافيا سوريا وبكار بد بيش الروجيا دا يعني ماسايا كاجي اشتيه وج چارە سەرکردنا پرسگەریەکی سووریا بما في يعني مشكلات كردي دوزا كردي كيشا كردي در خسر ماسي انا مامستا د علیوی هنه دوی خوش ورن دیار کردنی یکم جه وکا مامستا جیگو فکترن هنه سرکنه وکا ابناف کردنی لی امجبیر نکن او فکتری هان وقتا لیستکی دیکن وقتا لیستوان خسر جغرافیا سوری دیکن وقتا گوته که میزانیان وره میدان برانبری هف
برجواندی کردا یان برجواندی ترکی یان ایرانی یان جی عربا یان جی بیجن سوری او فاکتوری هان ویل کیجان علی بسکنن دیرو سایکس بیکو بلی سایکس بیکو حتی روجا ایروجی دیار کریج مرا درسك باش دائما انه جو هف دولة بهيز انه جو كتني هرمي وكجي اوروبا بري وانها امريكا واسرائيل واوروبا فرنسيجي دي ساجي تاليه برجوانديه وخا د باريزن ودي ساجي بباريزن سر حسابه برجواندي كردا وشارنوسا كردا بتركيا ردمينا يانجي ب ايران را يانجي بدولة دن العراق يعني ايدن رجي دي ساجي دبيجم يعني بما اذكارم بيجم او بريارة السركة ودو دريج استراتيجي جنبان فكترات چه امريكا باي چه اسرائيل باي چه ايدين با تنايا جو روجا ايرو حتى على الاقل جور زانينا من تنايا جو كرد بسركبن يانجي برجواندي كردا بباريزن يانجي او نقشة جيوسياسية نقشة هرمي ورا جوهارتن جبو شعبي كردا جبرجو او برجواندي جو هني بتركيا براستيجي ديسا امدبن قرباني تبت زانن عراقي نمونه ام بينن عراقي هاق الصالة جو ريجيم صدام حسين هاتا روخاندن لحتى روجا ايرو ايران لاستقبانكي هري مزنه سر جغرافيا عراقي بقشتيجي اف مثلا دن تشتي جدن جو اجواز خازم تكزيل سر بكمجي نا هر الهفاتنك ومنكان نافي اصلا حتى روجا ايرو عم بكن الهفاتنك روجا ايرو نگفتگو دست بکرنا نو سری سدید ده الهف ذکرنا او جی او ده هانجی بگفتگو الهف ذکرنا هی نکتیا واری براکتیکی گو اگو امزانه بن گوی پیک بینیانا نمونه ما کفن هنا گو ام روجا ایرو نمازه او تکیلین بان آلین کردی بدروره به هرمي را بدولة بالذات هيزرا ايجونا بدولتي جوا تشي هرمي بن ابا قش وي رولا خبلزن روجا ايرو جو نهل بن تهف هاتنك قول برجوانديا دوز وچرنوس وقله وخاكا كردستان ده جو بيچ سري وام تفزانن ام بين بيرا خوجي گوتنا برپرسن تركيا بري ده روجا جو امي ديجي في لهفاتني بسكن هر واهنك الاستقباني وخايب تشوبجي لفاندن ام تفزان انك جو ام ديفيجن او نابل خودكن انه كردن وتبقرا كردينا بشكل تبقرا كردينا راغ هاندن جو ديجيل في هفاتنينا وتشتيدن جو بيام تكذبكن سر اب استا كرديه بنرا اب استا كرديه هجر ام بيجن بهورجريه وي جو ام نهاصر نسكننا اقدر فتن بام سر بسكنن جو هجل هفاتنك تشيبول بشي سياسي اي ريفا برني اي لشگري اي ابوري هجل هفاتنك تشيبول بيشتي وي استا دوديا جو اف بگه کنگرکی کردی ای کردی سوریه یان روجاوای کردستان گو چیبه الکمیته چیبه گرم بجن اف کمیته هان د است دوام د دوی هر الهاتنک دجی ل پیکهاتن ای هرمره پیک بینه چه کردن چه نابرا اوان و عربا بن یانجی کردو اسور بن افجی است دیا گو براستیجی گو ممکنه بربا وجه اساسیا سر اصل سوریه بگشتی او کومیتا گو جارا دویم است دویم لنابرا کردو و عرب و کلدو اسور ای پیکات هرمه چیبه گو دوی گفتگو لیال گل رژیم چیبه الشامی یانجیل گر اوبسیسیونی چیبه اگر گر اوبسیسیونی چیبو دوی استا داوی اچارام الگل هفدو الگل رژیم چیبه یعنی ام تبزانن گو هورگری و زورن هگر وینا کردی اگر برجواندی کردی هگر اگم بجن لهواتنک بوینا خو یعنی ببریارا خو هگر نه چینکن و بسری نکن براستیجی و هگر نه حارسبانی وقت به برجواندی کردابن از بیم تجاری نار سری و پیشا یک کلم و بهربر بله سپاس كاكي زكريا برسج دكتور محمد صالح جمعة ديروكا كردو إسرائيليان قالك دانو استان دندنا براوان دهيا يعني ديروكا نوجن كو دسالين حفتيان داو بري ويجي وهو تيكل داريا رحمتي مصطفى برزاني بإسرائيل ويعني شكاندنا شورشا كردي لباشوري كردستاني وتشوينا برز مصطفى برزاني لأمريكا والويدري هاتا برسين جي هنري كيسنجر هاتا برسين قوتن قالوا
چما سردانا برز مصطفى برزانیناک اللي خسته خانه لوی داره دوسته و کردن ده مذکرات خود نویسان دی بجه کو سیاست و اخلاق ناگه هفدو لی ام دبینن پشتی کو کردا يعني جیوسیاسیا کردستانی و پشتی مثلا استفتاء و جاره کدن کرد رابون سرپیا ام دبینن جاره کدن کو ده سیاست اسرائیلی ده ناوی کرد و کردستانی مانشیتا که گران و بلند و قالند دستینه قالوا اسرائيل لقوري حدث لقوري بويري بمره ددو دستير تعامل دك لقوري برجوندين خوي دمكي يعني مشهوره بالراستي وقدوستو هفال دجميره جبالكو قال لك نفيسكار ديروك ناس حنا دبيجين دانو استاندنين كردا واسرائيليا وك هفوكا كوجير دبيجين ذا كيس اوف ديث يعني قبلة الموت يعني قاوا اسرائيلي وكرد راستقين دانو استاندرين خور راقينا ايلام بكن ديماكي وقت قبلة الموت ديماكي دامي بلكي مرند مسألة ذهب كا ام تشاو ذكر في سورتي تروبا بك فرمو زانه قاوا ام بسر بيوندين كرد اسرائيل داخلين دبي ام تمام جوا خوا بدن خواني كريم بكا ام تشت خوازن اسرائيل تشت خوازن ام واسرائيل ايرو ديجين هفدو دي هابون ونبوني دي افا قهاتي داني نتي بيج دمي نخير افايا دي تفايا بنجي فاقوارتنا رجلاتنا فين دي اسرائيل دي كي جمرد بي بس ترسن ام ترسن اسرائيل لا ترسن دي ابراس جوار بوتن جما كردار بي قوتن اسرائيل درجمي سرخومونا كردستاني بجارك برندكي خواستن دي برلمان خودي بله که اوانا پشتا کردا بگرن جبونا پیکاتنا دولتا کردستان ما ام ترسن نعیب نگونه بلام دیوی یک تراسی بگوتن اف پیوندیاد نبرا کرد و اسرائیل ده اویا بنگه کی هری مزنه که مدانانی برزانی دانی و اویا دزانی بیکاری رزگار کرنا کردستان کانیاوی ماکاوی نل واشنطن دیوی ابراسیان جی کردار بگوتن نل موسکوی نل ل اورشلیم جبورگی پیوندی موان رفتو گرداین نجبونا برجواندین مادی نخیر جبونا هبون نبونی گورترین دیوار ایرو تدبینی جاش هاتن اما اوروبا سوری البرخبر ایدی بر کردا او پرچاور چکرن جبر بکهان اما دبی راسیه که کردار بیجن اسرائیل به همون کانت یخواد افتش دبی از کردار بیجن با اشکربون لأم ترسن خمناكي باشكر افتش انا جيب دسمه كتن حتى بروجامه بس سري خباطه ما زانبونا ما وربازي برزاني وبشكترا اسرائيل دي هر كسي دي دار وارد دي اشكودار بيغوتن افتش نها دسمه دي تشي دسمه كبير السوري يعني للعراق يعني الايراني بس بشكترا اسرائيل او يكمين هيز الدنيا دي جيجبونا قضيه كردي جمنو تبيتر كاردك نجبوما جبوخا قابا ام ديجي هشتن افا نتي بيجي والله اسرائيل بو قابا محتاج تي وتفكار بين يعني بلي راستو درست قتابا الدنيا لسرقا زنجو برجوان جاتنا في قرتان شي قابا قام بخردبون دجمني ما تشون جم دوستين ما او رازي دكر ام دكاتن بس افي قالوا دجمني ما دكارن هر جم اسرائيل ورازي بكن قدف ما بردن بلي اقر باقل بن اري لي او باقل بن ناخير جبر بيك هان بروجي اسرائيل انا اقر سوري دي بس سر اسرائيل بابراهيم دلال من اقر تيجيش تسياسه دي تينا بس تشكيدني انا اقر سوري دي جبونا نزيبونا كرد وجبونا هرمي وجبونا باغوارتني همو دي بن سربرشتيا قصر اسرائيل دي امريكان وروسيا وفرنسا حتى دي كنا معنا دي يوا ام دي رولا اسرائيل دي شاركنا برسا كرد يرقم يكبي بين دي مانو نمانا مدي جبان بقاتني دي دولتي دي كرد بيت زانن بلام ام نويرن بيجن وبرتش هاني ام او دي بيجن يعني عرب دي بيجن عرب دي بيجن اسرائيل دوامه كرد دي بيجن اسرائيل دوامه وايرانيش بيجوا عمرات بيجي قالوا اب جامران دروات كني راس بيجي دكتور ثاني زمان تقو كنيسة إسرائيلية هروا بربرسين يعني سرقداريا إسرائيلية هروا
همه کسین پارلمانتر اسرائیل بسرخابون کردستان رلی مگله کی دید دوان سال داوید براستی بویرین لکردستان هات قوماندن یعنی به تانگ و توپال بر کردان سکنین بویرا کرکوک البرچاو هر واحد فين البرچاو يعني اف بوير چاوي د سر مشاهدي کی سر بینری کی کرد وقت من پریشان وي درباز به و بيت باور کرن کو اسرائيل براستی پیشگیری کردان دکه و خوازه بک و چه دبن ماسره چه سر ماسره يعني اف بويرن تين سر کرد براستی بويرن زحمت و گران تشتد کرکوک بوي نه هندکه يعني حشد الشعبي بزيا وبازدا وتانغو توبو كشتنو ليدانو حرتشت يرشكرن حياة نيزيكي هوليري شو أبايا قالوا يعني إسرائيل بنرينا تا حياة شدة بري دكاري في شري بساكنينة يا رولا أو هبو نبو أفتشتن البردة ستهنا إنفورماسيون آقاهي بله زانه تشتكي دي بيجن گاواگی رفرندوم بو همو دنیا جمر گوتن داخواست کرن رجا کرن که نکن مکن گاواگی هات اللي ما خسن اگر نه اسرائیل با چی تجبه زانه دولت ترکیه دولت ایرانی دولت عراق بهمو خدا کتن میدانی و اگر نه اسرائیل با آنا چه سری برزانی سال 1950 بعد سنه بس ام ویرا سجور نا بيجن ام نويرن بيجن نعيب نقولها اسرائيل بهمو قوات خوفه بيواندي لقال امريكا قال لقال روسيا قال لقال المانيا قال لقال انجلترا قال كان تواتر هو نر امدر وديت هاتن جنگا جهاني دوام دافيت ما هذا البند هذا علي كاريا ما كرن وان بقول طب دافيتن إما وقت جنگا جهاني دوام قنابل ونداتن إما هيك عزمانة دالما وتاري الشبح إسرائيلي بجدار ودي بيتي بيجبراني بس أم كرد دخوازن جي تشتي شاشفونا إسرائيل بوجب كركوك يا آما كرداو ما شاشفونا إسرائيل في جزمة شودات السيبكرية يعني أمبيراسي بيجن تو اگر تو خوازه دوسته به دوی تو پر راس و درست به نگه توی بنالا پولیس کی ببینه عمل امریکا نره گفت پولیس کی ببینه یا انگلترا فرانسه اما تبع جهانا سیمی نزانه و عقلکی رجلاتی هیچ و پوچ روان دکت بیت و عقل اروپی کار بکه ایرو اسرائیل به همو قوت داخل گلته امریکا او تشيء امريكا انا دكت تو بيجي تجديد بالعين شو ما عارفين ما تسليم كري كردات تسليم كري يا اسرائيل تسليم كري اب ايرو انا اوا لسوري دبي جبونا بكانا دولتي نجبونا تنكي نخير جبونا حتاني جنفتات غازات همو ارد يا سبي ابا بكرنك بكانا دسبيكرنك بكانا دولت كردستان وبساس اسرائيل برايم بساس امريكا بساس روسيا وهاي باب التكايت كرجي تولي كرجزانه عرب تشزانه ترك تشزانه فارس تشزانه اگر تستخدم بجريد بله ما مستر زكريا كو وك بريز دكتور محمد صالح جاني زمان كو يعني بنجهك پیداد به زمینک پیداد به زمینک خویایی و نخویایی برجودید استراتژی جیوسیاسیک کردستان بلند هي دوی هریما روجاتا ناوینده وقت جانی زمان کو برهواتنه کردال روجاوای کردستان دبن یعنی عالیگر دبن استودین عالیگیری کو بکاربن وروناهیه ویت تیوریا هان کو ما مستجانی زمان بب عالیگر مساعده و بک گلو استنگین لپیش یکی که کرده هنل روجاوای کردستان کو چه دبن كنا كان ام دبينن يعني ام دبيسن يعني ام دخيلن هالوسط بوتاروان وقت زنارك دا دخيلن سريا هفاتنا كردي بخو ناف كردا دجي هنا اف هالوسط جكتي اف نري جكتي خدمات اللاعبين الدولي اقليمي دكن يام برجواندير واني شخصينا قالوا تاتشر دايما قالوا دكاري وان تجاوز بكي وان رينين هان وبراسي ببربه يكيتيكو اكريزيا مالا كردي دا عرفه سپاس بو پرساته از دخوازم تشتگی بین زمان بریویجی نها هگموارن دیروکی و هگموارن میجو
نتنه بري سيد سبيكو حيا روجا إيرو ليازكارم جماعة مستقى محمد رجب جم بريوي وك نمونك بچوكا زبينم پرزگها عيندارا معبد عيندارا آگو العفرين دمينه و آگو بالافرين تركي هاتا بومبا كرن و تكبرن سري سدي شيز جي هندسا معبد عيندارا تظاني بري 3300 صالة 3300 صالة نفسها هيكلة سليمان الأورشليم قدسي جور نقشي جوجيرا هاتني ديتن عندارا هاتنا ورقرتن ونفسها وين نقشي أورشليم أو هيكلة أورشليمات هيكلة سليمان الأورشليم قدسي ما بس إنه تني داخوزي وهيفي تيرا سياسة ناكن تيرا سبا ناكن قلتني ما مستدبي قلقي كيف عمتي ليه او تيري ناكن جو از سري خو برحد المسر بعليف جبر جو او قلتني ولو براستيجي بدريجية ديروكا كردو كردستاني مقلق جارا ما بيستنا انه دولة هنا زي الهيزن روجائيرو بروجيا كردي نقشا كردستاني خستنا برجواندي خو كاردكن شبو روج ما بيتر جو بينا ميداني لتاليه امتنا خوباندن جو برجواندي اسرائيل بتركيا مسترن جي كردارا روجائيرو ام براويتي دمينن روجائيرو برجواندي اسرائيل ولوبي اسرائيل دهندر ايراني ده قلكي فرحه وقلكي مزنه وبرجواندي وان بوان رهنا بحزار صاله روجائيرو ورتوان ده بيوندي هنا نصد صاله بحزار صاله ورتوان ده هنا هر وها دولة الدين عربة وخليج ونظام اي كنارة خليجي المهم بهيفي ما جو هجر سري سدي بينجي جو تشتي جو ام نزانن وما مستدبي وشارتي نجي براستي اگه سري سدي دهجي يانجي بيجي جي اگه براستي جي ورنا ميداني از دبيم اسرائيل يان امريكا يان روسيا يان اي دي جي و بريارة سبا و كردستان شي کرنا و نپی ویست بو گفتگوی گوروجا ایرو بو محک سر درباس بیرو شش مانگیه شش ده هفتی 50 دست پیکن روجا ایرو بو محک سر درباس بیه تنی سر آلی سیاسی گفتگو چه بونه و حتی روجا ایرو ندیارن او استنگی او الزنار او كلام او استنجين لبيش يجيديا ويكريزيا مالا كردي دناف جواكا كردي دا بخود در بكبه انشد اصلا سياسي دا بي يا روشنبيري دا بي يا جواكي دا بي قالوا ابانا نرينو دخوازي باتشنه يعني حقيقي الرواية جادا كردي كترسي خويا كرم بده اطراف سياسي را ابايا قالوا ارمانج تشبن حياة بين الرازيبونا هان درد كبه سرماسي بخودی براستی موافقی وانا و موافقی را و پیوسته گو گهدار جی بکن تفکر سیاسی هر دولان کردی جی گهدار بکن لی استنگی گلکن و مترسیج گلکن جاره که وقت مگوتی نمونه هنه دیرو کما گویشتی گو ام بترس ام برانبری یان گهداری وان گفتگو بکن و بهیوینه گو بسرکفن راستی جو ام پشگرن گو بسرکفن جی برجواندی و چارنوسا کردی ده استنگی یکم بلکی نوبر وان خوب خانه جی نوبرا کرداب خوب خانه جی نوبرا انا کسی و نوبرا تفدمی یعنی جی پیاده دانه جی و مدید استنگی یکم جی هاتا میدانی پشتی گو استا دویم گوی دست پی بکه گو پارتین یکیتیا کردی هاتنا آوا کرن 25 پارتی هاتنا آوا کرن تنشتی پیاده گو او جی ورن 4 کس جوانا ورنه گفتگوی سرمیزا گفتگوی گو ببنه گو یان شرط و مرجان دینن گو اگر ممکنه مترسیا من هيا گو ببا فاکترک جبو تک برنا وان پیوندیا وان دیتنا گو چید من روج ایرو هر وها انا کسی لاشی خو فراکر و هناك پارتی دنجی تبلیوی بون آنها تشتی گو هی سر میزه 7 کسا حاضر دبن وی حاضر ببن او استانوی حاضر بن ایگو ریببریه گفتگول سر ببا 4 کس یان 3 کسش پیدینا و 4 کسی دیجی گو جوان پارتی دن روجا ایرو گو وقت سر ریببریه ورا دانستاندن دوی امزانه بن سر سینور گو روجا ایرو هی گوتی نیقاش کرن تی گفتگو چه دبن یعنی سینور گو روجا هی بش کوبانی ده یان ام بیجن کوبانی یک جه هر وها پارزگاه حسکه بش جه نه همی لانو بشکی مزن جه رژیم تده هر وها بشکی جرقای و هر وها بشکی یان در دورا دیر زوری گفتگو سر وی ریبریه چه دبه
و چه ببجی اف گفتگوی هان روج آوایی فرید تیدا تنانا گو ام بزانه بن هگر حتی گو سیاسیاً گو گوتنا کبا انو جبو گو راضی کرنا که بیان جبو هلوست سیاسی جبرگو تفگرک سیاسی دویت بدی خویا کرن اف گفتگو و سر سینور ریوبریا خسر آگو روژا ایرو هی ویکا چه ببا و اف ریوبریا خسر جی نتنه کرد تیدنا روژا ایرو دوی امزان بن بیکات دن ببن سلودانا براتیا گلان براستی جی ازانم انو بشکی مزن ریجه یک مزن اگز نبیجم سری پینجه شیست جی هیا زیادتری پینجی هیا گو پیکاتن دن روژا ایرو دوی ریبریه دن و هگم رقا و بشه دیر زوره در دورا دیر زوره بن روژا ایرو سری هفته جوی ریبریه هان ندسته کرداده یعنی کرد پیکاتن دن پیکتینن آها استنگید بردنه هر وها استنگی دنابرا ایگو نه حاضر جی ایگو نه آمده روژا ایرو سروی میزه هر وها او دولت در دورما چه ایران با چه هیزن ایرانی با چه کسن گول ایرانی گو روژا ایرو سوریه و روژا آبا کار دکن ام تبزانن انو الروج آوای کردستانی بشه گو دست رژیم دجی گو هنه قوات جبهه جی هنه هر وها رژیم سوریه هر وها ترکیه راگ هان گو دجی و گفتگوی هانن هر وها بترسیه هری مزن او جدیتا کردی او تیگشتنا کردی او لیوگرا کردی انو دم هاتیه گو ام لیوگرا کش خور چیکن گو ام بگینا آستا کی گو وینا مهبه گو ام براستیجی بگینا یکیتیا ریزا او یکیتیا مالا کردی گو ام کاربن ببن فکترکی گو هو هیزن گو ما مستبحث کرنی براستیجی برجواندی موان بگین هفته گو کانبن باوریا خوب ما بکن و کانبن هیک خوک دبه هلکی خال ورد بن تخنا سلکا ما بگو بشکن گو نوکا گو دیرو خود دوباره کری اش قدسی ده اورشلیم ده حتی روژا ایرو دوباره ده باشه ما مستر زكريا از جارك قد بشم قال الدكتور محمد صالح جمعه ما مستر زكريا اني زمان كوبرزغري كي نافخوي هر وها دولت در دورا مجي ترك وعرب وفارس جي يعني دجيتيا ما رواش خرد بينن دكنجي هر واركي د سياسه هندري ودربه دجي يعني تشد كارو باري لوبيات لدربه بين شركات اکونومیا بلند به لسر آستا جیهانی و هری ماروجلات نافین کاروبار خود که تا استاتوی کی کردی به دست نکبه و حالا کردی بر به دولت بوده نچه باشه گلو عرب ترک فارس تکدارین وان لگل اسرائیل د آستین بلند دانن آلا اسرائیل لمزنترین لسر سری مزنترین پایتخت عربان هاتی هلدان لسر سری مزنترین باجار مسلمان لدنیای استانبول هاتی هلدان لدما یکی کرد وقت توریسته کی بچه اسرائیل توانبار دکن دبیجن اوای آجان اسرائیلیه اف سیاست هان گلو و بچرگی امی بکاربن تجاوز آوی بکن یعنی دواری چاندی ده دواری اعلامی و راگهاندنه ده دواری دانو استاندنه دنابرا اکادمیسیانی مو بازرگانی کردو اسرائیلی ده که شرط و مرجین واندان و استاندنا چی ام بکاربن وی پرسگری که تجاوز بکن یعنی ایرو جیرانی که ده اسرائیلی هبه جتر سارای مروفه کرد نکاره سلاوی بدوی مروفی اف وان ام خستنه حشر گیده وان ام خستنه قرزیکه که ده هر واره که ده گلو داری چیه مفتد چیه کلید چیه که هم بکاربن دناب هر دو گلانده دانو استاندنه خو اشکره بکن وقت چاوه جحق وان گلین دیه ترک و فارس و عرب و عجم دکارن تکلداریا خو بکن و بشه با آوین بلند فرمو زنه ام بین سر جوهره مسئله کرد او ترک عرب و فارس بخوین وانده کرد بنالا کولا و بندال تماشا بکن بیولاتن بیجین تو ما فیوانی اما راسیه که و هیچ گاوه که مویه که دمیجوا عرب دی دمیجوا ایرانی دی دمیجوا توکی ناتی وارتن و امجی بیت زانن بس و بابو کالمه پر خبات کرن بلان پشتا منه بو و گاوا پشتا منه بو امنی کارم به دولت سوریه عرب و فارس و عمکن ایرو وانیه و ام دراسیه بگین اب راسیه هان ایرو دهیزین در اوانا دیجی امریکانه دیجی روسیانه دیجی دنیای تبنی عرب داشن نعيبنا للشيء تبيج باقل حتى باقل مدرة ما يبرسكين يمكن إيرو أب جافا جرب دي بيجن ناب هون بيوندي الجل إسرائيل بيجي برجع وزانن
هیچ مترسیه که وها لسر عربا نهاتی وک مترسیه کرد قابا قدوس اسرائیل بن جبر قدوس اسرائیل بن كردناك بن ودوس وندو جو بنادن ام دولتا كردستان قابا اب دولتا كيف خل عزمانا چنا بسر كلاخ دولتا تركيا دولتا كلاخ عراق وسوري ايران چه وام نكارن بيارمتيا دولتا اسرائيل يانجي دولتا كدن بيارمتيا دبا ام نكارن ايرو ايج بيارمتيا ديما وديفيجن اشكرج ديفيجن افاد بي بيقولن ناب هندا خوازا فدرالي بكن ديفي هندا خوازا سرخوني بكن كردستان بازن ام ديفي بعقل ايرو بفكرن بلي دنيا مصالح قالوا مصلحه هي مصدر مصلحه اسرائيل كردادي اگر اي مجارك دي هي وسط جاري هي افراسيه كده بيقولن جبرج مانو نمانا وان ترك دخازن هيلين اس حيران ايران دخازن هيلين اس قربان سوري جوا عرب جوا يباشي قابا اوانا يارمتيا 6 مليون كرد بكن وكرد امادي وداخو يعني كرن بتشاول شر داعش كرن داعش برشوا كرن ودخازن جارك بكرم اما بريارة اسرائيل بريارة ملة اسرائيل ودولة اسرائيل دولة كردستان تشيبه ما بيجي بخوا تدبيجي كو جرك ام يعني غازن يعني سلوغانا دولة بوني اعلان بكن راجين لآلية ديجي تدبيجي كو جمارة قوتن استفتاء تشيناك الريفرندوم تشيناك ما تشيناك يعني الدولة بون تنين ماش خو ماقوك ها ام رايا قالي خناص بكن ماقوك ها ام بزانبن رايا قالي كردستاني تشي دربارة استفتاء دربارة ريفرندوم هذا اكو دنگ نودو سيج سدي اني مثل اف دنگ ما اني عالم ديش بو دجمنه ما حمو فروخانه كردستاني هاتن کرتن سينوري كردستاني هاتن دور پیچ کرے قال لي كرد بكاري بو خوارن وغدان واستندنا خو يعني بدو بستيري ما مستجاليته ده فرمو كلام بك زانه افشك هاتي سري ما كرداد بي ام بي غازينش خلقينا كن تبدي سوجي ما إبراهيم هاتي جمتت بمك بوتك جبرك برنامج واني مشروع واني تمويل الحرب وقت بيجن توانم بو بلا ايه ما دقازين القازان جا خطيني تماشا بكن قوات القازان جا خو ايه دوسي خو قازان جا خو سر دوسي خو ربوزي تيبك هبيت سراسري موجود ام دبي بزانبن قازان جا ما قازان جا دوسي ما ايك پشتا ما دگري دبيش قازان جا آما مصر بدسي كف جا بيتر ابا راسيه كي ام ايرو كرد هيش دوسي كي وك اسرائيل نابنن جاميرا شب وروشتر كاردكن لتوني ويري بيجي كرد نويري بيجي اس حيران تيشي او جمردكن ام جي كردار بيجن باور بك ويراب الجوفند ديلاني بكن وتيشي عجائب ایرو اسرائیل بریاراوی او اباک سوری دبه کی سرپرشتیاوی دیگه از حیران داوی سرپرشتیاوی دیگه اسرائیل روسیای امریکای نویش سلطانه و مظلومه و مسعود ابراهیم ابایا ابانا دسي باندي ایرو چارکرنا پرسا کرد لسوريا والعراق دسي بان جامرا دي از قربان ندسي يعني كسيا دسي فكاد افر راسيه كدي ام تيبيجي ما مستكام ابانا رازينه بله كاكا ام لوحي ام بيت تابلوي هناكي باشتر شروع بكد يعني ايرو تدبينه لغوري اخافتنه تدكه منو راسي تشتغيته يعني انسان عقلاش قوتني انت رادكه وك از يعني قالك از قوتني انت رادكم انها از دبيجم معناه خو ايرو كو هيزن دنابرا عراق وايران ده هنه ایرو او سینوری هاتی راکرن دنابره هر دو بشین کردستانه در روجابای کردستانه هر وها باشوری کردستانه یعنی ایرو کرد به پاسپورت دشنو تین هیزن امریکی دشنو تین هر وها هیزن هر دو آلیات چه آلیه قصد به چه آلیه پیشمرگان دا به او سینورین دولتا نمانه یعنی اب عمق اب دانو استاندنه چه بونه اب بیندرا کردستانه بویه یک قالوا بسايا وان تيكل داريين ناونتوي لقال دولتين مزننا يعني بسايا وان وقت اني زمان افتش هاتي لدار خصن يعني قالوا دولة بنا سوريا جهري من الربيعي وبازداية حالك وسا استاتويك وسا هاتي پیدا کرن جي خبريه
زانه دنگه تا نباشتی من راستی وجه بلیم بلام از خواهم جردی بیجم بریار ندستی مدی دولتا کردستان ندستی کرداده جبرگ امتنا خو نکارم برانبری عربا برانبری ایرانیا برانبری فارس راوسن هر کاتو زمانه کن لإيرو پشتا ما هي پشتا ما هي که هیچ ملتك در رجالاتنا بيندي وها قازانجا امريكا روسيا واسرائيل جبو خاطره تعرف السعوديه وقت كرداي او بيتج منو تدخازن كدولة كردستان يتشي ببني السعوديه جبونا نمونه اجا امايا قابا امهرن بيجن ابدسي في جامري ايرو بشتا كرد دستي اسرائيل دي دستي امريكا دي دستي روسيا دي او انا وامجي بيرنه وإيران دجمنه ما إيران دجمنه ما تركيا دجمنه ما سوريا يعني عربي دينن أباد شكي صادي شونا لكي ويبسر كي بك أفجرنجي أفتش نهال سوريج دبن أبايا نها بيك آنينا عندنا كردستان عراقي جبونا درياسبي بل جبونا بيكاتنا ضد دولة كردستان حتى دري أس إيران جيروب نيجو كاجا أبايا الكرد سوريا بيجن هوديانا جنبدو نخير جوي مصر دينما دولة سوري دي أسقربان دينما دولة عراق دي بس ناخذ خطيب بيجن فكرة ما دي أمانة بعقلي بريت فكر بريت بسال الدنيا تيجوارتن إيرو رجلاتنا بين يقدق بس يقدق إيرو رجلاتنا بين دي نمانا دولة سوريا برايمن أبا بريارة إسرائيل بنمانا دولة عراقي بنمانا دولة إيراني نمداي وان داي بله ما ليكو غافا آرامين نبه يعني ناتا مثلا كردستاني ومزنتينا كردستاني وسينوري كردستاني كو بجي حياة بجي دريا سفي غافا آرامين نبه غافا هناكي روش نا آرام بالروش أواي كردستاني وباشوري كردستاني قالوا وي كردستان شوا بجي آوي معناها أو يعني أكثر مزن إيكو سر آخا ولاتي ما إيرو آلي جرن وهناكي دخوازن قرداخواز بكن يعني كو بآلی کاریاوان وقتش آنی زمان قد أمر بگین بحراس بی باش از بشم جم ماموستا زكري حصري كاك زكري يعني لقولي ماموستا آنی زمان كو كيش ودوز وبروبلم نكول هواتنا كرد سوريا لوقت خويا كرن كو اجي بدوي باوريه دما قبل زمينه كي جا آرامیه تنبه لسر آخر رجاوي كردستان ديما كي نا امريكا ونا اسرائيل ونا دولتين دي بكاربن كو تشتكي وصا جا حاله خو پیدا بكن يانجي بلان وان بچن سري يعني آرامي والهواتنا كردا او جي دكبه خدمتا استراتيجيين وان دولتين هانه تشدي بيجي فرمو براستی از غازم جار ناجبر کاری من از ودگر من بیجو مامستن نها حتی روجا ایروجی تبی گو تشتی مامستد بیجه حتی روجا ایروجی چه سر آستی سیاسی جی چه سر آستی دستلاتی چه سر آستی کسایت جی حتی روجا ایرو ام نگشتنا و هیزا هان و وینا هان جمتنا گو ام کاربن بیجن گو اسرائیل حقی ویا یانجی ام كاربن تكيليال قالوا تشيكن بوقتها كده ودمها كده تركيا وايران وعرب بفرمي تكيليان خو باسرائيل را انا وبردوا منجي جو فرصه فرده ديرو كده دي ساس كارم بيجم وقتها جو دولتين عربه بيستو دولتين عربه هاتنا افكرن نجو ايجو خوشكو جوان وايجو باش وايجو دلسوس دولة جوان هاتنا افكرن نا مش كيرا هاتنا افكرن دولت اج ايجو كاربو سري وان بيشينا جوان دولت هاوا كرن نمونه مثلا از دولتن كنارا خليج بنير محياني اردني تناذكر حر عشيراكي حر چند كسا حر جروبكي چقدار ودزو نزانم چه خرابون سلاح خوراك كرن ودجي وان هيزا سكنين و سري وان ايشاندن گوش بو سري وان بحثه گو خوب مرتاح بکن وقت بین خوب مرتاح بکن رابو دولت جوان را چی کرن و کرنا سینور و آل و سیستم و هر وها هر تشتیغانه کی نزانی فادورده مشكله دورده مشكله انه حياه كجان راده گو ام کرد خيو ام بونه یک جي ومالا كردي كشبو يك دنگ و يك رنگ و يك آل و يك سلوداني و يك هر تشتجي روجا ايرو ام كارن چه
اج فان دولتن زل هيز اري بريارا هري داوي دستن دولتن بهيز ده چه امریکا با چه اروپا با چه اسرائیل با چه ترکیه با حیات چه دولتن دن دبن لی بریار او پرسد ورده یا ام کارن چه دیار بکن اجوان دولتا را گو دولتن دن ایگو هنی بری هنی گو نکارن دیار بکن اجوان دولتا را چه برجوندی چه جمع زیتری وان هیا نمازه دیروکا ما ام ترد زانن دیروکا گوش قدسي ده بقرا وقتا رزقار كرنا قدسي وحيا روجا إيرو ودرخستنا فلاها وخديخ تشكاندنا خاچا وهروها تشتي وصا زاني جو ام جمع چه بضاعة هي چه سامان هنا جو نكانن هف دولتي هان قادم إسرائيل حتى روجا إيرو تشتي هاتي راق هاندن أنا تجي جو إنه يك بشجريا ما بقى أم بشجريا حتى ميشكينا تزاني بس تشتي حتى روجا إيرو سياستها تركيا وسياستها أمريكا سياستها إسرائيل بالتايبت نبقوا هارتنا ريجيما سوريا وابا شرط ومرجك دانيال سر روسا وسر أمريكا تشتي جو أمزانن إنه بقلسبونا دستلات الشامية جو كانبا جو شرط ومرجي خو سر فرض بك جو كانبا برجواندي خو برسا جو كانبا وك ام ترزان دسبيكا بيارن قول سورياتنا شيبوني 2011 و 2012 رامي مخلوف غيري ويجي قوتن أولهية إسرائيل أولهية سوريا وانجي قوت جو ام هيفيا ما يان داخوزيا وان يان كاري وانا قش بسر ماندنا هف ريجيمي هان لقلس بشرط ومرجع إسرائيل وبرجواندي إسرائيل ورا بباريزا وحتى روجا إيرو دو باريزا حتى روجا إيرو دو باريزا ليه تشتاق فردايا برجواندي أمريكي روجا إيرو تشتاق هاتي راق هاندجي تبي جو قانونا سيزر جو ورا حفداي في مهي جو دس بتكفا براكتيكي جي جو تبي ويجي دبيجا انه جبو زغط السر حكومتها دمشق تشيبه سر ريجيمي تشيبه جبو جو راضي بريارة دو پنج چار او حکومتا دمکیان آفا گوهست زانی و هر وها نبونا ایرانی و برجواندین ایرانیان او گروپن گل ایرانی دهندر سوریه ده طب باشه نهامه تشتگی دین اموال مالک کردی بله طب نه اسرائیل وقتی خویا کن وقتی گوتن دجي ايراني وايراني تنبكه وتركيا تنبكه ودولتي عربات تنبكه وما كردا بك دولته ودستلات الهرمي همي تباش جروب ماي كردي على فرين وان لازماني شامي هبدو دبين ايراني واسرائيل تمام الكيد ده الجروب ايراني ده الحزب الله ده روجا ايرو اوجي برجواندي اواخذ الصوره امريكي اسرائيل روجا ايرو جروب كردي بخوجي ايجو هيز داس وان روجا ايرو جلك جوانا برجواندي وتكيلين وان ديروكي بيراني رانا برا وقتا قلت بريارا سيزر سر كرداجي بتبقيني وقتا قلت سر هريم كرديجي بتبقيني تقلك بشن تفقرا سياسي كرديان هيزن كردي وتكفي آلي ما خوستينا خوستيا قالك جوان بتركي وقريداينا لكن از فكرم جنب دكتور ايرو وقت خويا كرن وقت جاني زمان بي دي في وجرينجيا دانو استاندني لقل دولتين امريكا ودولتين روج افا هي وتاني زمان جي كو بي دي في ولازمي كو جركي هي لقل دولتا اسرائيل جي كو ام بجبن يعني جي ام دانو استاندن يعني ام دوستان دي بك باش لقولي نريناتا قالوا هنكس هن بيسكارين دي هنج اليه دبا المعادلات نرن لكيشيه نرن اليه دبا دبيجن ايرو ام بحوجه داري تحالفكي كردي عربينا ايرو ام بحاجتي يكيتيا كردي عربينا سركيشيا ويكي بك كردستان باشور بك والسعوديه عربستان واماراتي بكن كل برامبر والهمبري ايراني وعثمانيا نو بسكن الهمبري تركا بسكن والهمبري ايراني اوانا يعني فاكتوري تينن هولي دبيجن جبركو كردو عرب حردو مسلمانن دكارن جبهه انيه كمزن سياستي وجهبون ونبون تشي بكن بقارن لشكر مزن جي كردو عربا تشي بكن سينورين سياسي دينن سعوديه وامارات جي قلبين قالوا او بروجيا هي قدوار تيوري دبي يعني دوار بن ماسي دبي دكو او وانا تشتي تطرح دكي تشتي تبيجي سر ماسي دانو صادر اسرائيل را واسرائيل على قدار بحمل رجلات نافير قالوا نل ترسي هبدون حردو مشروع نل همبر هبدو لبرانبري هبدونه فرمو يعني دنگي و بر باش نايم سابقتي خلانات يعني بير بخرابي دنگي من
يعني پر جراجي استناجم يعني دنگكا پر بيشم زانه بروجي دولة السعودية غير دخازي دولة كردستان مازن شيء برامبري تركيا إيران تشتكي پر بيروز وتشتكي پر باشي بلام أسخاش تربيجم قالوا أو بيونديا بنجه بيونديا لإسرائيل والسعودية جي مصر هي يا إمارات نخير يكن برايمن مشروع إسرائيلي ومشروع إيواني يكن أوانا إيلورو كي سياستها السعودية داتيني السعودية سياستها إسرائيل داتيني يا إسرائيل سياستها السعودية داتيني سري روجهلاتا نابين بجارك إيرو دي الغورتي قشتنا متبقى غلط دنيا أخرى نبي إيرو تبايا مشروع أمريكي يانجي روسي يانجي السعودية سري والغوربي باريا قاس بجمجارك دين لإسرائيل وإسرائيل ناكبة بيشية بغير يخد بأمريكان ديك بروسيا ديك بسعودية ديك إيمت كارن وبر بيروزو باش جدابا أم بندك شبكن جي إسرائيل جي السعودية جي دولتين عربية دن برامبري تركيا وإيران راوسن أبت شكي بيروز وإسرائيل بيه كاريكي سان بختي قراركي واباش بما باش شو معناه بيوسياوي أم بزانبن كو برسا كرد نما دبن كيرا عرب دي نما دبن كيرا فارس و ترك دي جزيس واندر كدي كتي ناوا دولتان قازان جو برجواندي واندن و هيج قازان جو برجواندي كوها مصرني اوانا پشتا كل بگنج برگي دولتا تركيا انا خمنا سبيني خبوغر داعش ابراهيم عراق داعش سوري داعش ايران داعش وابانا مترسيك مصرين مترسيل سر قازان جو برجواندي بان دولتاتين جبر بيك هان ظروف جارك هاتن قارتن دي نقشة رجلات نابين دي خريطة وان دي سري وان دي بيتا قارتن تزاني بچند جاري تركيا هاتي ديجي جوجل جبو خريطة كردستان احتجاج كري ام كرد دي بزانبن ايرو دوسي كسكي خرد راس درست كرد لاوازي بلامتي بزانب ديجوني مچند لاوازي هیچ ایرو پشتا ملتی که درجلات ناوین دو وطف نای گرتن وقت پشتا ملتی کرد و هیچ ملت دجمنی کردی و ها ضعیف نبونه نه عرب نه ترک و نه فارس سراسری میجا خود وقت ایرو ده ایرو اف دولتانا برمان و نمان خودن ام ایرو رو دوستی ما پرن و تارا ده که سیاستا کرتی دو تجید بس و تراوی نرمون و بینفرابون ام نه دجمنی عربانه ام نه دجمنی ایرانیان ام اوانا دجمني هم دنيا يعني او بشعب كولا وبدال بدل قالوا اب زمان قلت تدي تكارن كوالتي وبنتي او كوالتي بنتي الكردات كن نابا ملتي خوش ذكر ما تدي بسوري تشكي جملتي خا ما تدبيني بايران تشكي ما تدبيني بعراق تشكي وتركيا تشكي يعني قبايا دي بيت غارتن نجبو ما دغرن ايرو روشا كردستان تبي تبان زحمه يعني دي رجالات انا بيندي اگر په کفتي روجا كردستان او آینده خوشدنی جبر پشتاوي هي جبر سیاست اگه القانون مندي انجل غورا زمان يرو ديجي تركيا ديجي عراق ديجي سوريا ديجي ايران ما جوي باشتر هي بله ام كورد ام يك تمام كشتر يا قلتني بس فرمو اوايا دي كورد بيجي غارتن ندسي مدني غارتن دسي امريكا دي دسي اسرائيل دي ودسي روسيا دي وحاسج دوستي منه افا راسيه كده بيقولن كسر وباشله كسر وهيج باشله افا دي بيقولن يعني دوستي منه نجمه جبو قازان جو مصالح يخوا هيج قازان جو مصالح جي كنايدتن وكي إلو الكرسان ديدن بله مامستا ام سپاسیات دکن تبلیبونات در روشن تیوی ده هر وهات آگاهین زور گرینگ و زور قدردار براستی مهم بود اوانا ده نوبرا هر دو گلان ده پیوستین در استاندن تکلدارین سیاسی و جواکی ده نوبرا دو گلان ده و گل اسرائیل و گل کرد ام سپاسیات دکن مامستا بخیر و خوشی به ایوارت ببینی خوش روشن تیوی سلاوال دکه هر بجی سپاس آوجي خوش قال لك وسباسك بس اشتكي بيجم دندان الجيم فر خرابي تشد بيجي خرابي من بيس باش بله وسباسك مسيبي دارم زانه كسيش بكفري راسي نديتي ابا باشونه ام بيرو باوريا خب ازادي
دور بيجن أبا جورتيم شركتين درجاتنا بيجي قدام ولتاني هر بس قال بجي لي سباس ذكر هر بجي قالك سباس جبو ماموستا دكتور محمد صالح الجمعة براسي قالك آگاهين كو منا بهيستي دانما وهل وابي ديا وكما قلتي دان استاندرين حردو ملتا جب هفدو دواري سياساتي وجيو استراتيجيا كردستان يجي قالك نقاط آنين زمان ازي آنها جارك ده بقرم لقال ماموستا زكريا حصري كاكي زكريا كو إيرو أم بقرن جارك دن سر روشا هندري سياسة النافخوي إيرو قانون سيزر درية دايل سر ماسية وورا طبقا من شندرو جيدي أبايا لغوري أكتر ولغوري أو كسين لاعبين الهند اللي سر جيوغرافيا السوري أم دبينن كو حريك برو لك الراد بما مسلم محمد صالح جمعة جي آني زمان كو شيفي فان حمية جي إسرائيل وكوي آني زمان أمريكانا روسا تركيا حركز دبن سيوان وبن قدنا إسرائيل دا كارو خوات أخذ إيرو وك تدبينه وك أم حميد بينه أنت أنا زمان تقول نقطة دي دانو استاندن كردي ده دربازبونا پیشمرگی روژه کو حالا و یعنی روشک جدا روشک دن پیدا ببه کو احتمال که پیشمرگی درباز ببن تو آگاهی انت الباشوری کردستانی ایرو دجی وک خبر وک نوچه وک آگاهی انت بردست یعنی تشتگان تحلیل یعنی نرین انت دیواری ده هنه کو پیشمرگی درباز ببن براستی جی لشکری کی کردی سیوان و ناوکی کردی استونه کی کردی لرجوبای کردستانی چه ببه و دوك تجي اني زمان قانون سيزر جي لسر ماسيه اللي بتخمينا من وك كسين بالبرسيار كوش حردو الين كردي جي ديفيجن هريمين كردي والدرباي قانون سيزر به اباجي نقطه بوزيتيف كرم بك درباره بيدا باخر سپاس و تبندريج جبو مامستا محمد رجي ازدقازم يكم جي ازدقازم بيجم هما بلز نقشة جوجل هاجو ديجي تركيا ديجي ويدركت حياة فريت بو ويش غيش تبيرا ما هناك شالكي كرن جو عفرين نت ديان روج أباي فريت نت ده هباي كم إدو يم دولة بهز أم تفضزانجي بناف سيستما ديمقراطيك وجباكا ديمقراطيك ودستلاتا ديمقراطيك دغازن ونهر دمجي بشجريا أو دستلاتا تيرور دستلاتا استبدادي يك آلي ناوندي هر تشتي ايجو ملتي خود برچقين بو برجواندي وان المهم بيكورن فأف نامايا انه دولتا هيز وي ديمقراطية بلافكن دن هريمي دا وجبو كردا وجبو شعبي كردا بشكي ديرو كي سبات كريا انه نقل كي درستا سيام جبو سيزر وبريارا سيزريان قانونا قيصر قانون قيصر دبا شوي سركه هنا يك جي ابوريه يك اي جي اولهيه انا اذكر اي ابوري و دستلات يانجي و وقت دبي سازايا فرض كان سر ريجيما سوري جو سر ايجو اليكار بريجيما سوري راجي هر وها دهرم يان دبش جي ند و يان بن سيا و برياري دنا او جي هو هرمن جوروجا ايرو بن دستلاتا داگیر کریا ترکیه دیجی چه باب چه جرابلو چه عزاز با چه عفرین با چه سریکانی کریسپی با ایگو او گروپن اوبسیسیونی تیرور دستی وانده هر وها او هریما ریوبریا خوصرجی و نتیده با یان و معفی با یان جی و سرپیک نای لی مشکلت کده مشکله انو او کسن گو آریکاریا رجیمه دیکن و سازا سروان وارنا فرض کنن یان جی وارنا کاشاندن جبو دادگهن ناف دولتی گو محاسبه وان ببا ابا مشكله كده ام تفد زانن او سازاين ابوري دل كوريا باكورجي لايران جي هروها لسوري جي هروها بدها صاله وقت صدام ريجيم صدام حسين جي فرض كرم بدها صاله جي و بيس صاله جي بانجام بون ونكاني تجاري ريجيم وارن غوهارتن يانجي بريارا دسخوبينن وغو كارمن غوهارتن اگه وان ريجيم وان دستلاتا دا يان وان دولتا دا چه بكن اجبرغو ايگو تني غو تمن بدا غو گلي في هرمي هنا غو نجدين اجبرغو تجاري او عقوبات اقتصاديه بجردوين او سازاين ابوري نكان ريجيم بغينا ومبستا بريارجي يان قانون سيزرجي نغو غوهارتنا ريجيم الشامي بايتخت نا غو بقدر وكم بين
جو گفا لسر وی رژیمی هان چه که جبو هنک برجوال بین نافتی يعني ام دبينين كنا فان اكثرين لسر جغرافيا سوريا كار دكن وبرولا خراد بر حريك ام دبين هنگي توزيع ادوار هي هركس كاري وباري خودك يعني وقت شوا سيناريوك هي وهركس برولا خو سدي صدر دبه يعني إلو روسيا مثلا التفافك لسر قانون سيزر دك دور بيش هكي دك یک جارن ام دبيسن دراغاندنه در دبيجن اف قانون سيزر و يعني رژیم سوریه سزابك دواري ابوري اولهيه ده لي روسيا ام دبينن دچه پترول دينه جروجلاتي سوري تا لاطقه دبه تا علي و شعبه دبه بازار و بازرگانی لدار معنى قرولا روسيا دوره كد دانا روسيا چوا سزایی و ور سر رژیم سوریه و ام دبينن اكثر کی وقت روسيا ببوره وقت ناوی خودشی روسيا تام بکارکی در دبه الامریکان هیچ يعني دنگی خناکه به مسئله فرمو راز بيجي نها اي بشجريه هري جورا هو دولتها وبهري بشجريه رجيم سوري روسيا ام تفزان اشترى ايرانيا وهر دوله اندنجي انها سؤال فرس برده امريكا كان روجا ايرو سزال سر روسيا فرض بك السوري ده كان الايراني بدها الصلاه السزاين ابوري سر فرض كنا ما تفدي تنجي بري چند روجا جميعا نفطه ايراني پنج گمین گمزن در کتنج ایرانی و حیا ونزوئلا چون بیگو کسک نزیکی ببه چون رادستی اوی کرن ونزوئلا کرن بیگو کس نزیکی به یعنی ما بس تامن اب سزاین گروجا ایرو هی نکاره رژیما نوه ما بس توی هنه گف چیکه تزانی ایدن نها روجاوای کورسانی هگرم بنیرن روجاوای کورسانی وقت دبه جدابونک آبوری هیا نبرا هرمن قد ريفابريو خسر ده و دست ريجيمي ده داخل تلشتي تاخن شقام شارع الكلكة شارعنا القلها بدنا بنكة مركزي ريفابريو خسر هيا جو كان با ابوريا هرمي ريفابريو خسر جودا بك ونايل با رولا يان جفين جوار لسر ريجيما سوري ابوري تأثير اوي باندورا ويل سر هرمي وقلي هرمي جبك نا ام تفزانن انجامي بريارا او قانون سزای قیصر جی و جایرو تینا خویا کرن تینا میدان گو امزانن نرخ لیرای سوری گشتیا چند چه آستی رو جایرو تزانی هنجی دست پینا کریا وقت ام تبزانن حفدهی بمه تفهم کرن کو روسیا و ترکیه و لدرنا دگرن لدرگهنا دگرن کو هندری وید درگهنا راهنکی رژیم سوریه بگینن روشک آرام دما يعني نتني وسما مستعجلات ببوري حتى اوبسيسيون سوري بهول دا جودجي سزاين قيصر با افاتا او حتى اني اجاز راستي با ريفابريا خسر ام تفزانن يك كسك مازنتريني ريفابريا خسر بري دمكي راغهاند انه دوي وقت دبي ليفاغر چي ببا او سزال سر شامي نه فرض کنج برگو او باندورا ویل سر کرداجی هبه یعنی روسیا هول ده ترکیه هول ده همی آلی هول ددن و تالیا انجام وی دبین انو امریکا الخو بگره و هنک شرط و مرج امریکا دیار کرنه گو اگر رژیم سوری پیک بینه طبعا نکانه پیک بینه جبرگو نبونا رژیم سوری پیک آنینا وان شرط و مرجای گو ممکنه امریکا گو بگره جوی سزای هانیان بریارن هانکی ام هدیدی بر دوای پروگرام دچن صورت بگشتهی چیه یعنی صورت وقت ما آنی زمان امریکا فرانسا هر وا الاستقبال کردن هر دو طرفین کردن باشوری کردستانی هر وا لسر خطه که گرم لسر ماسته نبه لپاش پرده در کردستان عراقی جی کردستان باشور هی استقبال دیجی حمی هنه صورت بگشتی تدبی بر بکو دشه تدی او ناکوکی نبرا کردان دی هینو هین لدار نگل کسانتین آستنگیا چه دکن لپیش یک ریزیا مالا کردی رنگ و دانستاندنه و چه بنگلو انجامن و چه بن یعنی صورت بگشتی گرک ملت شوا خودی گلو لیدر که یان ترسیین ملتی مرو بعین اعتبار ببه گرک برچاوار مرو در باز بکه کو یعنی ملت روشک ترسیده دبیجن کو چه پیمان و چه دانو استاندر و چه ریکفت دناو برا پکک دناو دکوانانده و ریخستین کردستانی دن
تجاری 24 ساعت درباز نکرنه دبیجن که آن یک جمر دنویسینه که تاریخ دیروکا پیاده و پکه خویای دیاره جگشان و دبیجن زور پارتی کی دینامیکیه پارتی کی پراگماتیه همه پارتیان دخی بن چنگی خدا دخی بن دستی خدا وک ریخستن استازین ارمنیا آشوریا آسوریا کلدانیا عربان عشائران دبیجی اب همی خزن بن دستی خدا لداویه جهاتیه دخوازش خوره بازارک سیاسی بکه تسويقك السياسي بدخوه لسر اصلا نافدتوي دخوازي دريا انا كسيره دربازي ميدان وبل وصحن ومسرحه نافدتوي ببه حياه چه درجه افغوتن راست شاشه ازي بس بيشته بگرم امي دربازي خلق داوي بفرم سپاس سه چهار خالانه دوی یک زلال بگه یکم جی ام بهیبینه و هیوی ما مزنن وازدرون هاو هیوی مجی ایشالله وی پیک بین نزانی او هیوی گو یک ریزیا مالا کردی پیک بین جا سر چه استه حیا چه استه و پابند بن اوا دمینه پاشروجی یا دوم گرک اف حرده هز یعنی همی تبگرا سیاسی آب کردی گهدار به خلق دن جواکا سیویل خلق بر وقت به بتنه سر بخو پاسپور ده هنک واران ده دوی گهداری جواکا خوبه و گله خوبه و دنگی وانجی ببیسه سر میزه دوی هنک اطراف دی وقت جواکا سیویل ریکراون سیویل گو آمده بن نگو پارو بکن بهفرن نگو آلیک بند گفتگوی ده نه لتنه وکا شورمندی وکا چافدیری لی بکن از دبیم بریارک هیو بهیوی ما او بریارا ناف دولتی جدی با انو گویل هف هاتنک و سر حیا اصلا کی پیک ورا و وقت دبی انجمانا بالای کردی آسیاسی و چه ببا دیسا و کمیتک هفبش لشگری و دیسا چه ببا و هول بدن دیسا انو او هیزن لشگری چه لشگری روج بن الویده مانی و گو قصده با گو دیسا جی هیزک هفبش الهفده قل هفدو پیک بینن لی از و باوری یبدا مجدیسا انو ساحه میدانا و لهفهاتنه تنه روجهلاتی فریتا اواجی نکی ماسیه کبوه ام وکیف خوشن وک خلق روج اوایی فرید و مخابن اموان گوتنا پیک دینن اجبرگو کردستان نتنه روجاوا چار پرچه کردستان دوی یک با و یک بش ما مستدقى قلتنا داوي برسا داوي عفرين لكدري عفرين لسر ماسيان لبن ماسيان عفرين دفان دان استاندنان دال لكدري موقع هبونا عفرين الكدرية تجي وكسك يجي كرداغي برهم داره تقال كتاب والنفيس وخندن لسر عفرين كرنه الباشوري كردستاني نيزيكي سياسة ودانو استاندن دواري دبلوماسي دا الروجانة آگاه داره که عفرين لكدرية وسبر روجا كرداوي تشاوب به خلقا داوية فرمو دخل از بو پاشروج عفرین و کده از بیجم یکم جه عفرین و آمده بعد بس پیمان سیاسی بشه سیاسی تنه ده نه بشه ریوبری ده نه آبوری ده نه لشگری ده تنه سیاسی ده وکا سلودانه که وره هلدان گو یک جغرافیا یک نقشه کردستان روج آوا و هر وها یک هلوست و هر وها یک نونر هوا لآلی سیاسی ده تنه ده آمده بعد هیچ آلی دندجی عفرین نه تیدا نه حاضره نه سرمیزیه و تشتگی دیجی از دقازم بیجم و دنگی خو بگین ما هر دو آلین گل دانستاندن گفتگوی دکن روژا ایرو از باورم جی و روژن ورا امی بین بیرا هفدجی انو مترسیا میجی براستی هیا انو عفرین وکا بازرگانی اک پیوره کرن سرمیزه گفتگوی ام آن هادا ام دویجن عفرین نکن که شش خوره روش عفرین دیاره گو پش گربن آلی کاربن جبو رزگار ناس كان يجبو خلاص كرنا قلي عفرني يجبو باشا روجك باش ترجع عفرني جو بمنا بشك كردستان روجافا وكردستان قشتي مترسيا من جو هناك لايان كردي جو كاغزا فايلة عفرني ديننا سر ميزي يجبو كيشو كلمة دروس بكن يجبو باشا روجافا گفتگوها جو وقت جو هات السر ميزي کسک نکانه بیجه انو او ورا خواستن انو عفرین داگیر کرن داگیر کری ترکیه الویده مایا و گو ناواره کرن انو داگیر کرن براسیجه اواجه حقه انو فعلا عفرین براسیجه هاتیا داگیر کرن جالیه ترکیه و جو هر آریه گروپ اندن وجه لی از دغازم هر دولان مزن چه انا کسی با پده کسی هر وها پیاده هر دو آلیین سرکه گو عفرین
نكنا كيشاو كلام مبرر بيشاغو يكبونا مالا وريزا تفجر سياسي هروها قلي كرد الكردستان روجافا ام بيروز كن ام بيشقربن وقت خلقي عافريني هروها خلقي بارزقهان او هريمن نبرا عزاز وبابو سدو حفتي قن تقريبا هيا نكني عافرينا ام بيشقربن حتى دوامنا موجودين برهمنتين داوود دربارة عفريت ما تشك بيستبو او شلاكين ولا باشوري كردستان تشبون ام ويجي ببيسن ام يخاطرش تبخواز براستي او چالاکی ما تفيگو اثر اعلام وسر غاندني نديارن لامروجا كي براستي جي اواجي نفسنك وك غورس راستيك ام راد واستن سر وام گفتگو دکن و ام بروا ايش دکن کار دکن انا سر سي استا ام کار دکن استك السر او جواكا سفيلا او منصه وقت بي بلاتفورما كردستان الفيدا هي همي ريك خراون سيفيل جو اي كرد سوري تيدا آمدنا جو ام كاردكن دهندري ويدا ام كاردكن جو ام دنگي جني عفريني دنگي گرتي عفريني دنگي حبسي عفريني دنگي سياسي عفريني بروجا عفريني نورتي عفريني ام بگنا همي لانا تبي گناي راگ هاندن براستي بيون دي مبهمي لانا رانا اي دتيا جو ادي نفساندن دا بله اول رخصتن و سازیین کو امضا کردن به یک دنگ و یک رنگ و نامه خو بگین رای گشتی آن نتوی او چند رخصتن 20 بون تقریبا به پلتفرم ارمانجی دناف داوود نوانده او مکتوب درباره ما في بنفكرنا ما في مروه دندري كردا هذا يقولي تقريبا يقولي معقول نتني اوام مستعينات نها كاركي فرحتر دبا وان شاء الله بانجام با سر است بلاتفورما سوري اسفيلا سوري بگشتي اگو نونري خو همي بشي سوري تدهنا او تكلين خو بدولتن بهزر هنا هروها آماده هوالي بلاتفورم هوالي ما آمدنا چه د اودایا جواکا سویل آ جنیو ده جه هروها وقت شورمند ده پیدرسون را مفاوضات او دانستاندن جنیو ده حاضرن و گو ام کار دکن سر گو حیا کنگره بروکسل نیزگده ده و اوروپی و بدار با و تکیلی مبان رانه گو ام کار من کاغذه که جوی آلی ده جو رادستی وان بکن و دنگه و ايش وكل ملتي خو ام بگين نوانا اروا هذا علي نفساندنه دجي اروا بروجيك ما نها سر بشتي عفرين نامه بروجيك هي للسر كهرباء قطبو بس دنگي متيوانا دنگي تدم باش از گوتنا داوي من دغوازي بجم بروجيك ما هي سر گوهرتنا ديموغرافي بتايبت الجل هناك سنترين لكولينرا الفر الهريما كردستان جو امكاربن ويجي وكا بلغنامه كجبو باشروجي جديروكا باشه دولة از اسپاسیا بريز الدكتور محمد صالح جمعة دكم وهروها لكولينار وما مستان نويسكار زكريا حسن باشوري كردستاني برنامج مزنگين بو بفكر الرامانين وان بتهليبونين وان بآگاهيين كو نوبيان بردست ما روشن تي في اسپاسيا وحميا دكي وقت تماشاوان وقت گهداربان وقت كسي ايدو الما تماشا كرنا لسر يوتيوب لسر بيجا فيسبوك ولسر هروا بروفايل فيسبوك اسپاسيا وحميا دكن تا روجندن تا برنامجندن لقل ميوانندن مسپاسیا و جرگه دکن نوا خیر و خوشی دبن ایوارا و بمینه خیر و خوشی نهاجی امی خاطر خوش و بخوازن زور سپاس ایوار باش